O, zdravo! O, živjo! O, živjo! Zdravo, veš, sem tukaj na vajah, na gledaliških vajah. Veliko imamo delo, veliko vaj. Samo malo počakaj, samo malo počakaj. Pridi. O, zdravo! Tako si lepa. Veš, tukaj imamo veliko... O, čau! Veliko dela. Veš kaj, bo boljše, da se naslednjič privat pogovoriva, ker sedaj ni primerno, okej? Pošiljam ti en poljubček. Čau! Ste lačni? Ja! Kdo bo plačal? Jaz ne bom plačala, ti boš plačal. O, jaz ne bom plačal, ti boš plačala. Jaz ne bom plačala, jaz da plačam. O, ne, ti boš plačal. O, ti boš plačala. Stop! Vsak sam zase plača. Okej? Okej. Izvoli. Bomo kaj pile? Seveda, jaz predlagam, da naročimo belo vino, 1 liter. Kakšno vino pa? Malvazija. Malvazija? Ja. Nataka! Oj, se upravičujem. Izvolite meni. Se upravičujem. Boste kaj spile? Belo vino, liter. Belo vino, liter. Malvazija. Belo, belo, ne razumem. Zapit. Aj ja, zapit. Vino? Ja. Seveda, ga bom šel iskat in vam ga prinesem. Hej! Ne! Belo vino. Kot imate ten pasnik. Aj ja, belo. Ja, belo, se upravičujem. Vam ga bom zamenjal in prinesel. Malo počakajte. Hej, še midva. Izvolite. Ne. Midva si želiva pivo. Laško. Aj ja, pivo. Seveda. Malo počakajte. Vam ga bom prinesel. Boste kaj pojedla? Ne. Bom zamenjal vino in vam ga bom prinesel. Izvoli sendvič. Boste? Kako sta nevljudna. Izvolite. Bo odlično? Ja. Pa za vas, in za vas, in še za vas. Hej! Se pričujem. Hej! Zdaj bi pa rada ribo veliko.
Izvolite. Pravi, hej, kaj pa midva? Izvolite. In še se prvi. Hvala. Na zdravje. Boste kaj jedle? Ja, jaz si želim naročitev. Ribo veliko. Jaz pa srednjo ribo. Jaz si želim malo ribo. Jaz pa gelice. Ne razumem. Se upravičujem, ne razumem. Ej, dame si želijo ribo, ki jo lahko ujamete. Ja, ribo. Da, odlično. Super. Bomo uredili. Veste, pri nas imamo ribe pečene, ki prijetno dišijo in so odlične. Malo počakajte. Riba je odlična. Stop. Ne. Riba je za vas, pa za vas in za vas. Jaz sem naročila veliko ribo. Jaz pa srednjo, jaz pa malo, jaz pa gelice. Aha, že vem. Ribo si lahko razdelite. En košček za vas, pa za vas in pa mali košček za vas. Ne! Jaz sem naročila gelice. A se. Ne razumem. Hej! Gospa si želi majhne ribice. Gelice. Ja, seveda, male ribice, gelice. Odlično. Super. Bomo uredili, vam bo prinesel, malo počakajte. Izvolite, hvala. Hej, poglejte, ako. Izvolite. Hej, poglej tja, izvoli. To je ukradla moje gelice. Kako sem sita. Hej, a gremo v kino? Ja, yes. Poglejmo, kaj je danes na sporedu. Hej, boljše bi bil ta film. Ah ne, boljše je ta. Grozljivka. Hej, pa ne, gremo rajši v Rambo. O, ne. Strida ne je dolgočasno. Grozljivka je boljša. Kdo je ta? Jaz sem ta. Jaz sem tudi za.
Okej. Yes, yes. Hej! Pa kaj je z vami? Se opravičujem. Kako je navljudan. Seveda bomo uredili in rezervirali karte, vse bo urejeno, ni problema. Menčko počakajte, prosim. Prosim. Halo? Prosim, da greste čist nazaj. Nazaj. Sem že tukaj, se opravičujem. Prosim, želim si eno vstopnico. Katero vrsto pa? Drugo vrsto. Izvolite. Kako je navljudan. Spimo. Pogledajo, klepetam, namesto da bi delala. Pogledajo. To je pa tudi samo eno stranje. Malečko počakajte, prosim. Seveda bomo uredili, rezervirali karte. One bi mogli delati, ne pa potrebno, prosim. Sam govorite. Ja, ne briga. Želim si vstopnice za na 4. Ne razumem vas. Vstopnice za na 4. Ne razumem vas. Moja komunikacija je slaba. Ej, ti bom jaz pomagala. Pusti. Grem jaz. Pozdravljeni. Slišim? Za kino vstopnice za nas 1, 2, 3, 4. Ne razumem vas. Moja komunikacija je tudi teža. Daj mi pomagaj. Hej, ona je naglušna in odlično govori. Pozdravljeni. Želim si vstopnice za na 4. Katero vrsto pa? Prva vrsta. Okej. Izvolite. Hvala. Denar, prosim. Izvolite. Hvala lepa. Izvolite karte za vsakega 1. Gremo, yes. Kateri je moj sedež? Aha, taj pa pravi. Kaj pa pravi moj sedež? Zmotila sem se. Prva vrsta. Kaj z vami, gospodična? Kaj z vami? A daj samo. Preblizu po prvi vrsti. Ja, seveda, da boš bolj bližje, da boš bolj uživala, bojo zvoki bo krvavo, da uživaš. Se
sedaj so reklame. Gospodična, prosim, da ugasnite zvok mobitela. Gospodična, prosim, da ugasnite zvok mobitela. Prosim, da ugasnite zvok mobitela, ker se bo začel film. Prosim, da ugasnite. A daj. Saj so še reklame, no. Aha, sedaj pa že začel. Gospodična, prosim, da ugasnite zvok mobitela. Gospodična, Zelo mi je že, da sem izbrala to grozljivko. Pa saj sem ti prej rekla, da je boljše, da gremo Rambota gledat. Vem, težko gledat to grozljivko. A gremo ven, pejva, pojdiva. A dajte, no, pojdite že. Joj. Super film je bil. Odlično. Sem zelo užival. Konec filma. Hej! filma je konec. Mislim, da je malo, no. Hej! Mislim, da je izgledanje telefon od gospodične. Ne to boš? Ne? Gospodične, izvolite. Izgubila sem mobitel, nujno ga rabim. Imam vse podatke, ne morem klicati. Hej, kaj se kaj narobe? Joka, ker je izgubila mobitel. Ojoj. Gospodična, je to vaš mobitel? Ja, to je moj mobitel. Gospodična, kako se pokaže v znakovnem jeziku retema? Ne razumem vas, ne razumem. Kako se pokaže v znakovnem jeziku retema? Ne razumem, ne razumem. Kaj pravi? Daj mi pomagaj. Prosim, kako se pokaže v znakovnem jeziku retema? Aha, on sprašuje, kako se pokaže v znakovnem jeziku retema. Retema. Aha. Kako? Se pravičujem.